Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi tutorial. U ovom tutorialu pričat ćemo o opremi koja vam je potrebna za početak s popravljanjem računala, ali te bolje reći sa hobijem da se bavite popravkom računala. Kao prvo, u početku ne morate imati najskuplju opremu. U početku vam je dovoljan jedan običan križni šaraf ciger i nekoliko CD-ova s Windowsima, da možete jednostavno raditi reinstalaciju Windowsa i da ako trebate zamijenite neku komponentu ili sklopite kompjuter sam. I to vam je dovoljno za početak. Sad fora vam je u tom da kako god napredujete sa tim popravljanjem računala, kako što više naučite neke stvari o kompjuterima, postepeno kupujete novu opremu. Recimo u početku vam nije bio potreban još jedan eksterni hard disk koji vam recimo služi za backup, da backupujete ljudima neke podatke koji su važni, koji imaju na računalu. Vi jednostavno to nakon par mjeseci uzmete, eto recimo tako. Tako i ovo ostalo. Tako da shvatite da vam u početku da biste postali, kako da kažem, osoba koja popravlja kompjutere, nije potrebna sva najskuplja oprema, nego jednostavno neke osnovne stvari. Recimo ja kad sam počimao, imao sam taj jedan križni šaraf ciger, vezice za kablove i normalno ovaj svoj stari kompjuter s kojim bi radio kao neku dijagnostiku, recimo uzeo bi grafičku karticu iz nekog kompjutera ako sam sumnjao da ona nije u redu, stavim je u svoj kompjuter i provjeri i te stvari. Znači uopće nisam koristio skupu opremu, a danas sam došao do toga da imam par eksternih hard diskova, da imam internih hard diskova, nekoliko i tih stvari, znači imam dodatne komponente s kojima mogu testirati i to ćete tijekom vašeg popravljanja računala dolaziti do novih komponenti koje recimo nekome korisniku ne treba i oni vam ih da vi možete se koristiti njima, a vi recimo njemu date neke novce za to ili napravite neki posao i ne naplatite mu to, eto recimo tako. I ukratko ljudi, to bi bilo to za ovaj tutorial, znači shvatite da vam u početku ne treba sve najskuplje i najnovije, nego da se postepeno kako god nadograđujete svoje znanje o računalima i kako što više radite te popravke, jednostavno tako kupujete komponente ili ti dijelove, točnije bolje rečeno opremu s kojom popravljate. I ekipo, to bi bilo to, a mi se vidimo u sljedećim klipovima.